Mitam tak chuan kan ei le in te nu panun man huna zirte in Fanu emo Fapa emo nei turin du athan thei ni in an ngai hetia ngai dan hi chuan tam tak liam ta atanga vo in thleng hian pom tu thahnem tak an lo om ve reng chu ani hi he ngai dan hi adikem ti zona hi ol sam taka kan chan don chuan adik lo ti ani phingle zun kong lam thiam bik Dr. Sarah Avis chuan now pa in Fanu emo Fapa emo anei theina chan si 50-50 ani a du thlang tura chet lo lak lok dan bi ka om lo ve ati kan soi tuangin mi pa emo mei chia emo nei thei dan bi ka om ti ngai dan nei tam tak an om ve renga ni ma sela an ngai dan hi science manga fin fian om lo ani thung naute hi mi pa nge mei chia ani don ti chu mi pachi le mei che chi an in ton atangin a in tran chi a heta tang hian naute sex alo in tran ti na ani chu nu hian x chromosome akenga pa hian x emo y emo akeng thung chromosome XX ani in naute chu mei chia ani a XY ani ero chuan mi pa ani thung ultrasound atangin naute sex si rai atanga thlatam aliam nu a hriat ve thei chawa nima sela mi pachi le mei che chi a in pol atangin alo in tran dai to thung ti hria ila mi pa bo hian naute sex a hril hle ni angai mi tam tak anom boka hei hi thu dik chu ni thoma se mi tam tak ngai danang diak ero ani lo thung mi pa bo hian XMO Y chromosome emo akentel chawin omzia aneya chromosome pai lo bo chuan naute sex hril konga omzia ani hau lo kumsang khazakwa somruka khan America rama mei chelam thiam landram settles chuan ngai dan chikhat aron vor chuaka chu settles method tia hriat zui ani angai dan vor chua hi lar zui vioma se a hnu zela scientific research in adiklo zia aron hailang chiang hle thung ani ome Dr. Settles angai dana chuan Y chromosome pai mi pachi hi acherang hle a chema thung X chromosome pai mi pachi ero achemuang hle a chak tha in a che har jok thung he mi zul zui hian naute sex du thang tura chet lak dan tur ngai dan a soi bel zui bok Dr. Settles angai dana chuan mi pa fa nei du te chuan mei che thlabi nei tana tanga ni som le ni som pariat in kara nu panun man ngun hle tur ani a mi passer chu mei che chula thuk tak taka thun tum tur ani a mi pa in a vor top a thlen ma in mei che in a vor top a thleng pasabok tur ani mei che fa nei du te ve thung chuan mei che thi nei atanga rei lo te nuwa nu panun man ngal thuai tur ani thabi nei tran ni atanga chiarin ni som na le ni som pahni na inkara nu panun man lo thung tur ani a nu panun man lain mi pasir chu alu thuk tur ani lowa missionary positiona in polbok tur ani hetianga Dr. Settles angai dan hi mi tam tak pom zong tak ani a adik lebok anti ama ero chu science atang ero chuan adik zia fin fiana alom lo thung science chuan X le Y chromosome pai mi pachi hi an pian zia le an ni phungai nang reng ti asoya in pol hun hian nau pai huna kongro chu asungei maya ma se nau te chu mi pa emo mei che emo ani konga kongro asulo thunga in pol dan position in mi pachi le mei che chi in ton dan om je hrang anei lo bok ti asoi Dr. V sa soidanin mi pachi hi mei che chula ni thum chunga dam theya hei wang hian nau pai tum nu pa te chu mi pa le mei che chi in ton hun lai chon azing theyang ber in pol turin Dr. ten thuron an petrina note sexa du thang tur ro chuan thuron an pengai lova pek tur po an nei lowani ati Dr. Settle sa vek khan mei che ser thur le alzong in mi papfa le mei che fa nei konga kongro su hle ni in asoi boka mei che ser chu athur lam deu ani chuan mi papfa anei duwa al lam deu ani chuan mei chia an nei du zok ati he ngai dan hi adiklo hul huala a hlo om hle boke ti in Dr. Vich an aron tui ni ve thung Dr. Settle sangai dan ba ka ngai dan dang om te han tar lang ila mi then khat chuan khudam doi in chi te hian chhul kong an ti pan theya Y chromosome pai mi pachi an puya mi pa fa nei a ol bik an ti hei hian science manga fin fiana anei lo potassium pai tam eile in eya in war hian mi pa fa nei a ol sambik ti ngai dan om boka hei po hian scientific evidence anei lem lo bok
medical science puina tel lo chuan mihring lam atang chuan naute sexa du thlan thei ani lo medical science ero chuan mi pale meichhia du min thlan pui thei thunga chu pre-implantation genetic diagnosis PGD le in vitro fertilization IVF le intracytoplasmic sperm injection ICSI process in FinCom mangin ani hetiang process nuaya chuan naute in siam tan tir chu chhula thang tura dalu ani ma in mi pange meichi ani don an en fia ma sa thina hetianga ti turpo hian mi mal du thlan nei nom zia anei lova hriselna khoi poi tham chandang awangin a sex tur hi an en fia chau zok thina ramthen khada phei chuan hetiang po hi ti phal ani chuang lo ngai dan le pom dan nge tak om reng ma se he ngai dan te hi medical science chuan a pom pui ve theilo ti kan hriat a tha ang mi pa emo meichhe emo nei tumaril ru sen ai chuan note hrisele fu ke kim nei tumnaril ru put le chet lak hi thil poimo berzok chu alo ni